SideChicks wahala mimobi bi akwaba de by emergency Ghana TV eso ene yestoya yensaka wa ha sei no abaiwe bi de nasem abeda OHENENI wo Sompa TV SideChicks ene weka kun weka no boss ho eno ni issue ene ababe piemu wo fidiem ha sei nti yesem ene beko ni akwa kohwe video no abaye ba na mabeji waje nche de afa ho SideChicks ene weka kun weka boss ho ebusia utie mu nsem a boss di asembe ba enti yankone hwe video ne yes! Number 2 Sheila Minta oya complainant he no free buy ACCR Accra why no obo ni kwadu pearl of fair Accra ena kwabena kumi wono so ewo enkran na kesi ye sister akosi ago aboaje Sompa nkran wono no ye production ni nyina wode ema na yen na ne yankopon enhyira ne papa anti ako ye dase ye ni aso wo ba pa eti sei ma ne so na ja unsa na wabobo no mampa cho me ho ye ya bible kuro be focus ya kasa preko snap bodu ane cross so pede hi me pa cho me pe snap ene na ebe ye ntem ayo me de ho de wase man snap ni bodu ane ana man snap be nkum abrampa snap na manum so manum Abije na anum snap no Abije Kristo ni no otonyo no odunsa wono no anum snap no na sa ne ka me ministry won konsi obi enye no kura Abije wonye sa dawo bua na na brampa wo no wanum ensa no wo de wa hia se papa yi ka sa preko no bra na no so manu Malady you be say we ka sa preko ni we Malady abra pade wo ye no enya me amesro wa fa ka sa preko dia ko fia ko du hufu grache wa cha to san bre Malady ni to san bra ni pesem hu Malady nya me ya wanda roma ti ka sa preko no we ye wi ye musa bi Abije we una chief producer ka sa preko no we Abije be ahay TV so me pese ye be ko achi Malady ba fa bodu ya ne kan ho Mami peja kosro bodin me Sheila Minta mwana so mikra snap mikra bodu ya sasa ma me kan mikra trodo mi nitro oba pasembe na aba ma me pa cho me ye adwuma wo adwuma ko kese di mu Ghana but asem bi ntimi pese me ko adwuma ni yo until last year December and I'm free me region a call different region until say ye di akoni abasa na baby amete no the boss on city one until or kwa or family na wa family colleague ba yes mo check in mic no esi so no na ne kasa na ofom na wa family mama oni so wa family colleague ba ko na ye ko until say na ye di akoni aba within the regions until somewhere late May this year and now oka so e wo se me ye ntem na obefa lady bi ansa ya konti ma nye ntem a time be gesi no and ye fa lady ni si yesi no we kropon edukrom okay yesi no na ye call ye region ye ba no na ye sanfa ho na yesi no ti yesi ni wie ye no onu beti ono ne pel onu besi wo achimota 7 and I made me to my coin to me boss in the corner me to my coin to into bare 2 weeks later me da hona ye shop manager ba ko oni me contact into your friend me say unim lady bi a friend pearl and I see o minim no na see shimi and I see minim no na see o lady na o dem call edukrom na me say o sa na ye friend no and I say okay lady ne say woni o boss or suspect say o no boss twimp na in some or kika no say me fa o number ma no but minimum and a lady nso ye me schoolmate eni no me pesa me fro na me bisa na me say oh we dey say anya say me ne twempna na me ne twempna say na anya problem so bet me de me number ma no and o de me number ma no ti be 30 minutes around 9:30 and you me na lady ni frame or frame ya oni Sheila me say ye frame me pelia ai ona ye no call na me say oni kwabna twempna and am say me ne twempna say me aside adwuma wo boss kwabna kumi mo aside adwuma no me ni hweye
and I mean ni one-on-one crying to what is the problem or say we need chimpna dia any ATM and in chimpna now boss no ye cheat where you sue me then in some do can be brave or kaya can say as at that time when they make us no cry me boss ni na bedam and bleeding tino or koni fear na own fee by she's desperate ain't na our friend and she's disturbed because na kwabena kumi boss yi woni yere me pa cho Oyere hey eja kwabena kumi wachiri da ho se se de ye ndie wachiri da ho wo yere bekte se udi ye boni TV so empra ba akotwen ye nye oba bia na ye sesa mo ni omo twempran wo wa ba bia ngu ase baba ka say auntie Sheila enti me yes ana okasa na otwas nti ade achi anopa no within me na I felt say maybe say no crepa so na me boss e twempna na de okika kire me na ebia she's depressed and I said broken heart achi no asem ni nche me oka kire me say asem on me ka no sira me mama bo me boss amane enya say to create another problem amano and I'm say okay enti ade chi na me texting the text message ni chira wo me and I'm say good morning sis I hope you are doing well don't worry everything will be fine and I'm there me ignore enti going forward the lady ni frɛ me like or frɛ me or timi frɛ me kra me mfa e wo mu anu abe frɛ me or frɛ me a onsam de o ka bi pa na or kasa o ma wo nka bi o ka o wi anu we bisa o boss say mu ye say no kra me say madam me de me ni mu hwe enti kasa ni nkyere mu no o be ka kire me say o boss oba me nu aduane ma ne me ye we ma ni tirimu dindin de o ma mi sika de bia na o se ne yiri aye aduane esi ni kaa mu na me say me boss no onye obi a odidi abonten ya ni na nantia for some time on didi abonten ya kra ya ni nama yetimi gya no hokoto aduane di on didi abonten the only thing na me hu so oto wa abonten e ye fruit na ya kra ya ba otimi to alasa ndi otokro otobi mami nti onye obi a say na wa fa kira koka kire me boss and at that particular moment ya na me ne me boss pe na etike mu nti nsem o ka kire no say me say mpanimfo bi wo ya adwuma mu oni o mo de da na ade nti me boss nso be gidi say if at this particular moment no me ni asemesi pe na etike mu na ye to we a na wa koka kire lady ni de end no kre so osaba say ofre me weekend say o boss wa ba ha me de ma pamo no na one ne ma ni yira ye ne babysitter na ene ansam de oken de no ti a eba ni yira ye ne babysitter ni yira ye ni say na me de ma pam no na ni yiri na ye ni maid honestly me ka che ne sister enye be ma bia na obegye ne ba ama ne yiri akoye adwuma se uhu se be ma yesa at that point in there na ne hu ye machi enti me de me kan mu no kura kire no uhu se be ma yesa no owodo e de ma ne yiri no na me minim say me boss me nim ne yiri me hia ne da ba me nim say odo ne yiri to the sense say me crampo me ni me boss atena care mu ama na toka ama ne yiri so de ne ba jana it could be say lady no koye adwuma so we de me nua ense enya asem a e wo say eye yi na e me say lady na eye ne anti like o san call back to me boss e ko kika ansem kire ne say Sheila sisi or ensem ne de bebre kwa ba ne nyina mu no anhye dan ha me nti at a point no me boss by adwuma mu ya Accra station wo and obebisa me say Sheila wo ka kire me say me ma wo sika bi but that money is not anything beyond mommy but me person me bisa wa say me yi wa kuma mu na ka no kire kire me and am say o boss aden and na obisa me say ye den na akokika me ho nsem e kire lady na ye de ne call we na me say boss me o say maka den o say they are proofs ebi wa me no pen etike mu the lady said you said this and I'm say boss this is the scenario me dey can asem ni kire it was the lady who was calling me and I'm a boss too ni can or call or say no kre eye den a e be dead and I too ni ka call Quincy na lady now started texting me Kwabna said he me what text messages ni na obisa wa asem no na you denied just apologize and let everything go and I'm texting and say I'm sorry I've not done anything why should I apologize for what I'm sorry I'm working and I'm cutting off and if he cutting off now I'm cutting and the voice notes messages atem didie me de me ho hihye me boss ka kire ne say me de me tata no me ho kanka o se me tena ne ka mu ana me ho bon voice message ni bi kura ka kire me say bi wase kankan wo fi ma me ni nyina o me send ni ma producer abj bi wen o ma ya fa bi mu mai
I bono ha. Uri manen kasa kakra. Ah, eya asefem. Enti me kwasama no wa himfie. Se me minima kuma mu pefe say the last thing I would do say if there be onu kra onu no ne ha woni sen obra na brabom. Ne yere no no. Empra keke no se bra ne ne twi. Eh, akokwa wi die mi eru kokra bi afiase. Kasai. Enti me jai no kra na me kwasama no wa himfie. E na me ka kire me boss say me the way anema ekọ no makwasama lady no wa himfie ba ayese wo me boss na me ka no kra kire on unjindi. Enti ya kwa traditional court e ho de untimi ntwa ntro ho utwa ntro a ebe yiw e na me boss ka say hu hia na se me ya ade a me ndwen ono so ne ho enti me nkoyi asem ne mfiri ho initially me ka che ne se me nkoyi atamne doso enya ade a me yi da enti later no ne me kasa ya kosi be na obisa me se me koyi a e na me se me koyi si odwan baako 1000 any shina me ntimi mbosa aka no enti obisa me se ni nyina ayesen ena me si odwan ne de minim na 1000 wanka ho asemu biom ba me hu se o eye den a ye adwuma enti bia e ben ne ebetwi e bia o chine bi no mehia ena me ankasa me di me sika ekoyi asem no ena me twa bibia asoma ne ko ye ma lady ni ma blocking ba bia ye adwuma kama me wo ho Saturday we ena me hu se different number texting me hey. Stupid account manager, you soon lose your job because I can't hear me say my boss think kete say coming December and you renew contract or my renew me contract amame mame until I will lose my job and you di my time catch me say I will shoot you, I will kill you, I will shut your mouth for you because or can't say me yamu shame because what do you say police case or catch me say she will storm my office and I'm penny and power storm me or ba honso sabi baby I mean so aside I mean nyame niam nkakran or my hon so bore me because oba be kick ansem the same thing na na obi nso ntimi mbisa me enti recently bibi a wose me nso binya bibi kakra wo ho no sansem nti abome no that zape or that so wo company ni mu ya adwuma onya adwuma ye wo ye company but oba ho okay. Because of say was suspected and I say me nani e bla na yire nso nya dan ana oba kick ansem yam pranchin twintwan ni Saturday where or yes and the bibi obey bia me screenshot na ma forward am my boss and my boss friend me say are you still talking and I say she's not my friend I didn't say there was a minute kasa ma blocking it since then and or they had different number what different number and or they texting me and I say okay and or friend girl or friend na fe text messages ni nam so ti me nam kwan so e kwatesa no and I obi friend or friend me am me peke ya or say is they Madam Sheila? I said yes. Or say I'm calling from National Security. If you don't stay away from the life of Kwabena and Pearl, I'm telling you I'll persecute you. I know where you are at Pobima. I'll get my boys after you. Ejuma hihye oni obi na akwahihye ho. Mami oni obi na akwahihye later no me hu say enipa ne ya Mukaila. Mustafa Mukaila. Ono ye hwan? Minim ono mami no oni Langard fo enenam enti na say ai oni langa enti na say misru a ti me see for man na me call report what Tesano police station na ye gi omo number enti o kan say Monday no so na wo say ye kwa adwuma enti me nya ho anko ba me hwe say ne ade ne ko na me ne me boss kasa ye no test me say he doesn't want to dive deep into what the lady have said I told her, but if I know I'm just bringing up stories to save my face, I should say the truth. And in fact, me bufuye. Make it come my drink and papa. Me bufuye because I'm seeing say, omo me enu na me boss is lady no, or no ya asasi mu adwuma. Into onim judges, onim lawyers, or police for the onim bebre. Lady no so aka kire me da say ono onim lawyers, onim hwan na police station emfa no. Ono krampo no oni prampram hini atwen penada ono prampram ni timi ku afra ono ko ne na anante. Na enye we ma cho wasem a wo kan yeni mu evidence and asem na wo kan no me OHENENI Genevieve amabrifa ye boa me ne me ye yi ho firim yeni mu asem bia ti asem bia ba e ye wo na wo ka wasem yenim de wo kan no ho hwe pa cho bebre ka wasem enti ani na me de aba ha no de lady ni threaten me person mo de me na say we dey nka ayi anti Sheila police asem and na say report on ye chem mama my report to police but looking at how omoka say lady no owo
o boss ya na wo so ye adwuma no ho me pa cho me da so ye adwuma and I me na we dey any so mbe yi wadi ma me nsrobium ye yi media me nsrobium adwuma ni de me ye Sheila no ma frɛ no omfa mo frɛ ne ye musa no te se ba o ba nte ye mfa wo hye ne nsa mo and sa de be chi na bibia ye wa eye Sheila wo fe yi pel of fe ai e ka mabo mi ko yi asem ni free honom ontua me sika ma me omo me enu nyina on de ene be ma no na kwabene kumi no na ese efre no ono na ese efre because ono na akwakotwe mere che nyina de abafi ono na akofa sa asem wi di aba to na ese efre no cause ade asem na wo ka no nhunu ekire hu animu wanya no Mr. Kwabene kumi no so mo me enfre no ompeke ye brei akopase mama ne hu tese mana amaba ni bi ne die yeah black Kwabene kumi ma he yeah ya frame so for mama wo hini ni me adwuma Sompa TV su Kumase okay ya me ya paase me frɛ wo sa because asɛm no nya asɛm a yɛsɛ nke ba ha but ni pa no so untumi mpam no lady bi a friend no Sheila Minta me pa cho menyeno o se ne boss no na issue ya kokɔ so bebre fa baba we bi a friend pɛl of fair o se ni poso obeku no o threaten no ba me kro kan se we di nke police case o se di aye no o pese ye de ne hye ne nsase bi ade be kye na wawu a ye mu hwehwɛ pɛl no na de ama ye frɛ wo ne se o se asem no de kind of traditional court ama oboka o ka se wo betua nso wante ho hwi biem ti eno na ye sere se wada woroma kwan ye be fa so a wo betua na ye nso asem na sumdwa aba to na me fro na nakomi matewai nti na nakomi what ni say what my catch and say me wona ebe me share cross up. The matter issue I kept telling him, sir. Any issue, anyway, I can't bad yet. No way, no. I don't know what about. I'd walk a match. Timisra na nakumi so to na sebi married man dear sem say keka mo keka na nyefe. Na so to na out na etu nkokyere ba bia twere wa. Etimi pa cha wa ba ye ha Okumase. Wo mra kra no magiska na na. Oh, John, Juma. Sa nti wo kina as I said, no. This is not an issue, Grandpa. Seriously, I don't know the details of the whole thing, how they go to involve themselves in that way. But because I was what's one go for which into me, okay, chairman, I can say, oh, yes, and you'll be so into your own chassis. Not so because of saying that, woman, or that, no, so no, so opportunity begin to cry that because woman that can send you a final and you know, you let me show you, yeah, but so the alcohol, or your go there, I think they're not, you, Major and Quam Manaba. Timisra mo so to na asumdwe mrawai ate ye da se pa baby aye adwuma ne so ti ya mo baby kro ne kra din se be ye nkofa problem bi ama ate right yo ye so ye da se eti afei Sheila ayi pe ayi ofe enede di maame Sheila Minta e hye won sa pel ofe a ye se won kan se wo de woni national security for nenam woni langas for nenam bubo dinya kase a yentimi mo maame sade bechi na wo pay huku nsuku kra ye be hold responsible de betimi aka kire wa no okọ na ka wo boy no eja kumi na tua wantua adwo adasa bra me nsantra sem so enfichiri mo anwo enwa asem tumu a epie na num Mr. Champion ye dwamanfo wo na me ka sem jo me desperate too. When I desperate, okay? When I desperate, one tro no, and tro na utwa kire Doris no. E na me person who say, we yen tro.
de oka okwabna ho no ni nyina so ye nokre wo ye ntro pa watoka mo ba nyo na oka asasem kyerem me ne mo nenam mokoba na medi mo achi oh yes smart o smartness ye hu da bibia minim no onu so nim bia na yempese bebia o yempese bebia o nti wo how okay you're worrying yourself. I don't have time for you. Na because me nya ho time a wo betu afiga na ha kona ko bo medua metwen ho chimi 40 so asia o shaw ho a wo betimi ni mara ne ayi class de ma ye no wo betimi ayi mufa asia obi a o peska fi be ma ho nti be ma no fa ma wa na o pesu tantro or your boss me onya me boss o onya me boss nti wo na ye o boss anhwe ya wo na wadwuma ho beka nti se wadimi na so ninyansa na so be din kwase asema wani be hu ase eti am ni pa bi ese wo hwe wo ho a e na ye me class no eti di sabi wo ta gas eti ada kan si anamansi a wo montum bu yo oba ya abremu obi a oye side chick unye wife nkoma we a yesiste di e wa ha se ne die oba no wanya de se pelo se den wanya de ebeba ne sen e na we hu se lady no ana se wakani no etini boss car mu na wa suspect se oni boss ni e wo bibiye oka we u friend na oka we chewa na wakwa akwa che boss no ne boss say e na u lady na ni wo ejumem sisei u lady na ni wo ejumem sisei side chick for ba yebi eti ni ye be ye de side chick impo na wo yese unye wife impo e na se ne se nipa na ne twimp na no owo yere nipa na ne twimp na no owo yere u side chick uni weka ni na ka che se o bibia nkoso wo me boss intem but still you are still insisting say bibia ye de koso wo muntem a edidi atem messages text messages a wo dey send ne ade ene so na ye de we bisa no o si o da bibia nkoso wo me boss intem but still wo gina so say bibi koso wo muntem side chick imponent then na upache se de bia okofa lady no efifie di na akọ ejuma no ni yiri enya awe ni yiri ni mana se de ani yiri kwa mbe kun wo ye na wo side chick obi a ye nhye okawa e na wo ba be kun we die se lady no de wi a wo pe o ka se e na se ni se lady no ehun etochima ye be bisaw because one man warn watch it so many times say your friend say even so only boss no ewo relationship mo now when we say boss ne work and po trimp na you shouldn't go direct to work any no talk to your man o boy ne na ekoye de pair abaiwa no enye ono abaiwa na de ne hu share boss no sometimes no you ladies are doing too much ena money bema or relationship na mu hu se bema no any oba fofo then you go straight to oba no onye hwe o oba no onye hwe bema na waye bibi to the extent say we be send nipa na okacha say there's nothing going on between me and my boss na o started threatening no o man messages en fakwem me de bia me ka say relation o pese wunya relationship and also pese who call relationship mo never date your colleague or your boss it is a lady ni any boss entrimp na wo side chick out to baby ka say one papa ne trimp na one nya there to the extent say you want to get information from her then you go ahead to tell the boss say and our colleague ni say and our work and say and our work I don't pese a family lady na say Taya munhu bibi ansa na maede maka mamu nsole prekope nka se anase mamu nsole prekope nye bibi nti se ne lady ni bibi ye na ye be bisaw isanse wo na waede wa chat ni se nya wo kwa na ye be show isanse wo e na wa chat into the extent se wo su be shuti obi ba aba wa no hu se on boss ni dampem to the extent for you to say that
yemfa wentu ye hofo mo wo edwumem na mo ne mo boss twimp na we ko ne ntwimp na mpo nie e na one ne be twimp na one ne ntwimp na mpo na SideChick mpo yesi yo se bibi ye sister na ye baby sa eno die eno anu because wo na why them watch it no se bibi ye na wo na ye baby sa aha ena medimu ebesi na meka usa ha egusa ye emergency Ghana TV as subscribe na like na for commenting so ebra na share so emfama afufo no keche mami esi anything any meeting yebesanso edin shemu ewa heavy. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.